Ako man dyan anak kong birthday no Domingo. 13 tong Domingo ya? Next week. Toy kung magkaplao nga manang mo baby. Purok titaga purok 7 turod sur. Cordon. Nagpartak ka mga agbatin. Ayan, kat syempre, first and foremost, gundaway tatlo intay pagyamanan dagiti generous sponsor si programa ta. Kat umuna ti amin, tay ninong and ninang ko, Engineer and Mrs. Delmar and Lani Bartolome, ti Oscaris Ramon Isabela, dumdumngag day tata sa Jaya Manila. Nagasumdat, Manila. Kasi alam makikita tay ninong ko nga nakaisam, bayat ti panagdingdingag na. Kasan ako dengag? Kaya syempre, kablakaw yung pa itay kabagis ko, Dr. Kelvin Mar Walyares Bartolome, ni Mar Laki ni Carla nga babalasang da. Kan, nagkita dumapay nga sponsor sa'yo, Camelvin, nasaan na sila dito? Camelvin, nasaan na? Nasaan ka, Kuya Melvin? Asan yung ibang sponsors natin? Sususuot. Wala. Abangan natin mamaya kung nasan siya. Ayan, kat, kasla ko na akon, tita dumapay nga sponsors sa'yo. Awang pa nga talaga. Naimbag adamag, kadagiti adaan motorsiklo. Kadagiti na hilig, awang pataraki motor na. Kan dagitay adda ti prensat motor na. Adituyan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakalaan tinalak a presyo ti piyas-piyasa. Nasiri ba mekaniko kan di kalidad a serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise ket bagay kinimot matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, sulit ti Bonifacio ken Fernandez Street, Bugalion proper, Ramon Isabela, Asideg ti Demanos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya at adabag para motor mo lulaw rogya ko na igumatang ti pyesa taga Simbula. Apay mabalain mabalik. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Daytoyon timang paturas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agsireserbi kadag iti Mannalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Cauayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. Wenno tumawag iti telepono 078-652-0121, 652-4296, ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Ayan, once again, thank you very much apo kada kati sponsors me. Kat itataka kanito apo kaya't mga ipakamu kada kayo nga napasama kan tay proyekto tayo nga napaulwan na pamedped. Ayan, 50 lang nga po ti target tayo nga may kan iti relief goods ngam nga po ti adu ti nang iyawat iti tulong na nakapangiwaras kami nga road iti agdagop 75 nga epektos wino 75 apong nga grocery items kada kini 75 mala nga familia at talagang mat nga inlugos-lugos tay kalapas abagyo alawin kat as per data apong income naala sa opisina ti DSWD when MSWD iti munisipyo ti Santo Tomas 3,798 apo ti babalay nga pinisang-pisang na nga inikat ti atep na Nagungot talaga nilawin. 1,775 but apo iti totally damaged. Talaga nga totally damaged ang mabaling nga pagyanan. Agdagop apo iti 5,000 pito gasot kan 49 iti napinsala apong
Babalay la dayta sa bali pa dagiti walo nga rangtay nga napirdi. Walo mo lang apong infrastructure buildings ti pinerdina kas kumakadagiti PNP nakilam di PNP building di dyan munisipyo di simbaan. Kan syempre 19 nga pagbasahan apo ti dinalapos ni bagyong lawin kan kang ronaan na it estimated agricultural crops apo nga napirdi kat 60,379,700 pesos apo iti total damage na iti agricultural dati jay Santo Tomas kat apo nagasat tayo dito'y di paar tayo tahan tayo nga pinarigat ni lawin hana tayo pinarigat ngam jay distrito 1 talaga amat apo nga pirmi nga dilubyo tinagdalanan na ngarot kadagiti amin apo nga naayat nga timulong iti programa mi ana pauluan pamudpud. Ayan, pamudpud. Thank you very much. Pamudpud. Pamudpud. Ayan. Pagpag sa Thank you very much. Apo kada kayo amin nga si Moporta. Special i-mention tama na kita nangyawat iti tultulong na ni Manang Darlene Can. Inanti Virginia Domingo Picio. Ni Ate Felicia Seriales. Anti Letlet Ponson B. Kapsat Cathy Cabal Salvador. Kini Kuya Joseph Agtarap. Yan kasama kini Ading Sonia Castillo Santiago. Kini Anti Milita Lana. Liana. Liana. Lana kung kuna mo din. Dandani na ipag-list dito. Ayang ko tatan. Ni Ading Jeneline Riliera. Kini Ate Cell Angel Season. Ni kapsat nga Phoebe Jacob Olesen. Kini Ate Aileen Flora. Syempre dagiti miyembros iti Hong Kong group nga permiti active na DJ Hong Kong. Wow. We would like to say thank you very much to Ading Angie Ragual. Kini Uncle Joel Tomas. Kini Miss Prima Barcela Baltasar. Kini Ate Jasmine Rose Liktawa. Kini Manang Perlita Alfonso Lucas nga kanayon latang naka high heels. Apo. Kini Ate Atoy. Ate. Ate ko namlat. Ate Mary Ann Paneda Mape. And of course to Miss Flor Mendoza Blanco. Kini Ate Emilinia daw. Josie Borgoño. Kini Ante nga Gasat Yumongan. Ken, dadumapay apo, kadagiti nagapumuti Ramon. We would like to say thank you to our municipal agriculturist Ismael Vinoya. Ken. Kini Sir Emil Castillo. And last but not the least, apo ti grupo ni Ading Jeverlyn Honorio. Apo, balasang pa na data pero nakakita amin iti nabalitukan nga puso. Thank you very much Ading Jeverlyn iti pananggita ulom. Kastamot kadagiti kakadwam nga daminda agkawili. De Pamela Tal Placido. We also Dorothy Gied. And Dorothy Gied. Si, talaga si. And Maricon Lagayan. Sheila Graganta. Sheila G's friend. Sheila Graganta's friend. PJ Baguio. Dahil namumlata ditan. Ading ko Jeverlyn. Siyempre, anak ni sekretaryo ni Joy Lulukisen and Christine Ramos. Yes. Ramos. Anak mo ti kumaring Emelinda Lorenzo Ramos. Ay, kanya na yung anak ko Emmy? Kastada kagagat ubing da pailaan ka talaga nga hindi nadamag na nga proyekto ta kastuyan talaga mat nga mangtod kami ko na dagiti nga grupo. Siyempre special thanks ka dagiti pamilyata nga kadwata nga nagrepak ka nang itulod ni baka ko Mrs. Juvie Seriales International Airport and Manufacturing Corporation nagatindog dayta. Kini ating kong Joloraan Pastor. Kaya siyempre kadagiti anak ko ni Jason Frel, ni Justin Frel, ni John Feliz. Kini nanay Lourdes. Kat itimet apo nakaamungan ng kontak kadagiti responsible persons sa Santo Tomas dati nakitawag-tawag naki-get in touch kadagiti social welfare officers di jay. Thank you very much Kenka SPO4 Ma'am Ellie Tangilan. Yan kat sikamot Agyaman kampay kini Kuyang Gilbert Labayog. Para iti panangimaneho na kada kami. Agol ka, umigo pa pa. Siyempre, Ajay Lugan, Ajay nag-provide ti Lugan ta. Thank you very much, Mayor Jess Ladaran and to our admin, June Ladaran. Ayan, thank you very much kada kayo. Kaya kadagay tinahanon may apong opisyalis sa Jay Santo Tomas. Apo, nag-sing po apo ni Honorable Mayor Antonio Talaway. Ito yung MSWDO Officer DJ. Siyempre ni Chief of Police ni Sir nga Agpalza. Kat para siyempre para di partner ko nga ni John Mark Pastor. Thank you balo. Wala tinurukan na dekalman nga drive. Siya di nagpasalamatan. Giyaman akin ni Apo Jun Seriales. Uncle ko. Nga kadwami. Yan, si kami abutin ng buwang iti dito ang proyekto. Kat thank you very much.
once again, ken pagyamanan tayo iti sang kabasit nga naaramid tayo iti padateng Ilocano. And it's ko job well done nga kung kunata. So nga iti organisasyon nata para katakiti amin nga ima nga naayat nga timulong iti dayta nga proyekto. Negosyo't di taulong inal daw makumikum nakairwa mamon. Nagpintas pagtaeng ang mamintong mangad kaniyang di kapay abalaw. Tunggal makwentang tinagana siya, di kagrupap nga agyaman, asinegenti karibusanan, aniyat makunam, nunyat aramid mo, isut maganap mo, taisut impaay mo, taisut impaay mo. Tinakurapay no taraon awan pay di kapay atinay. Di tauno na baknang amun at mangibingay punag ko ng tatay. Tunggal makwentang tinaganan siya, di kagrupap nga agyaman, asinegenti karibusanan, aniyat makunam, nunyat aramid mo, isut maganap mo, taisut impaay mo, isut impaay mo. Maganap mo, taisut impaay mo, at dabay panawan mo nga agserbiken apo kadi impaay mo, kadi impaay mo, kadi impaay mo.
dahil tangarot apo ti sunatan na pauluan, aramid pa kitaan para kadagitiya. Naayat itimulong itiya. Kalapas apo nga programa tayo, na pauluan, pamadpad. Nga rod, itultulay tayo ti, ano yung bagakon? Itultulay tayo mampay ti programa tayo, babaen iti may isang, syempre, teka daw yan nga, agpapugtuta. Kadagitiya. Agpapugtuta nga. Sige, bumasa ka man pa itisang kabasit nga mensahe di tabalong. Okay. Anak ko na. Nasantuan nga daw ti Domingo yo papagayam June ken JM. At dakmanan. Kita ko man tamay sakan tayo, di ka mang dua-dua ngayon nakidaton kadagijay. Dua nga wala nalalasbang. Ken naposaksak. Nga agkapsat abokalista ti GMB ken HRV Band. Iso the Miss Rain ken Regeline McKay. To'y naiget. Makay ko na dito. Ito naiget nga. Makay. Naiget nga sumob subaybay. Tanalata ka programa yo. Kadalawas na. Ano to? Ars Nits? Uwan. Kung ngamin dito. Ano tawag ijayan? Ang tawag itan, symbols nga minabuti nagparang. Iso nga may makita. Of Toronto, Ontario, Canada. Salamat kung anak. At telephone number talaga mga +141 talaga nga nagkapo-apo sa Jabro dito nga text message. Apo, nabayad na. Yeah. Sige. Bumasa ka pa ulit. Okay, Kuya Kablaw man ni Boying, ni Gian, kini Princess, Jermay dito. Bahay na nga ikinig ng ada kami manan dito sa San Miguel. Thanks Kuya, patakon mo man di ay utang. Okay, thank you so much, Jermay. Ngarod kasan ay sawang ko itatay na ibagak apo kat mapantayon iti umuna apaset na dati agpapugto kami iti sonata mangtid kami iti datlaga sonata a version may dati nga sonata apo kat iti mga bak makaala iti 2 piso cash or cellphone load no cash apo may kaya lang diti istasyon itatang kanito syempre mangitog kiti IDO kan tapno maka-avail kayo pa iti may isang sweet radio t-shirt kasi ay no cellphone load 200 pesos lang apo nga load kami mabalin nga ipatulod iti cellphone t-shirt, di ba? Ngarud with your name, your age, and your address at a title iti sonata. I-text yun apo over our official text line. 0926-345-1700. Kat na ito yun apo, iti datlag nga sonata. Ismandak sa dakuna ay gasata. Kumandar ka kami. Amakiden nakin ka ket agdadagsen ka umalanto ka data dagiti anak ta abino kel ni ayat Kuwanta. narway ti masagbayan ta ket uray pay awan kwartata tulakit di pinpin na tekta agwaras tut ayat di anak ta kitunggal makariingak lulwat ragsak at kanyak kunam tu nagsya at naragsak pa nagbiag Katno lang day di kalman manakibarkadaak Jak makatakder kasla sugal minalasak tatanta at daka akadenak mangtari pato kanya nang tetpiksa ana mariw tilangak ket uray pay awan kwartata dulakit di agpinpin na tekta agwaras tut ayat ti anak ta ketunggal makariingat luluat ragsak at dakanyak kunam tu nagsya naragsak apa nagbiag kung napay ti barata agkatunusan ta natikerta adwa na siya at atong nga ama
Amin ket no magrugi awan lagi awan intun di agbayag naraway tunti panagbiag Kituray pa'y awan kwartata Nulakit di agpinpin at hita Agwaras tut ayat di anak ta Ketunggal makariingat Luluat raksaan da kanya kunam tu nagsya Naragsak apa nagbiag Bakit ko sikat silaw di pagtaengan Amin at takaniyam Ikari asik sikalang Birukin yu tiragsak yu ket ikutan yu Narigat yak sol-solong Ket mga asawa kayon Ket uray pa'y awan kwartata Nulakit di at pinpin na tekta Agwaras tut ayat di anak ta Ketunggal makariingat Luluat raksak at na kanya kunam tu nagsya Naragsak apa nagbiag Kamelvin, may kamantuloy kita ang audio may medyo nagbaliwasit ulit. Okay, dito nga po titatatlag nga sonata kat sabi ko mo tada makapunto. Kita aman ditan. Amat Oh, may tipimbog to. Nagado ti text message ng awan iti kuskus to ti pinugton na apo. Napay may sa mugununay Kung nga rod, kaanang nga rod ti ko antate kaduduwatat ti unag awang mo dati para ornostan. Kuya Belvin May sa dagon unay. Okay naman dyan. Dito lang nga rod sa aming no. pwede terkat nak apsomat May sama dito ayami. Anyway, kita aman balong no dati naragsak pa nagbiag ko na damot. ay Kay ingas pa dito looban Batal Santiago City Agurga. awan may tagpay suningam kasla may sa May isa nga talaga. awan nakapog to awan mat nakapog to Jerome Kakaya, 20 years old na niya. Kabaw kung nanamot. Kwarta kung kunada ako sa Bali. Ket uray pa akong kwartata kung nada. Anay, nagsangbuadaan. Adita manan. Sunata ni Danilo kung nana. Danin. Awan. Sige man kita balong. awan mat Okay, talagang awan. Okay, awas Awan, sige, pirukam balong. Pirukam dahil taparparing laang no dati makapugto. awan Awan pa. awan Kaya nagkato nag-text, awan laang awan Aya. sa Bali Sa Bali mo, pugpugto daw ngamin. ito sa Bali mo lang yun pagkas yan Bangir-bangir ti headphone. Madi ma. Ate Nay, Ate Nay, please accept mo i-text mo libre ko for Ay, na ako kung nalaki din no put-put no nga daitan. awan awan pay Siyempre, nagiti taga San Sebastian kami nga makaamod dita amo kada makaamod di ka. Siyempre. oo posible ata di daming community center at Bibuya Community center tag Bibuya iti laban ni Pacquiao Laban ni Pacquiao. naggarod naka-projector da Supay nag-swerte ate taga San Sebastian Apo aya. Kat. Kat numampay awan ti nakapugto apo Awan. kablawan mi dagiti sididingeg tatay ti abroad. We have Lloyd Vidal Vidada. Ati man putod manen.
Madi makita. Di katuloy na. And we also have Ninya Gail Antalan, Elaine Rosendo, dagiti regular listener tayo dagitoy. We have Ading Merla, Oliver Colobong, and ni Tita Marieta. Ang Ay. bangir nga talaga iti audio na dahito eh. Patay Siguro ka na. talaga ada diferensyanan. Nagkuray-kura mo, ati ko nak. Gusto launay takunam. Tingnan ta. What's the problem? One. Lumampay ka sa at the message pwede ito nga may isa ko na to. Hello, Kabsat June. Dito ko na lang isisend sa private messenger mo ang request ko today sa programa nyo at da kami manan para mas guaranteed na mababasa mo. Kung na sigurista ko ngayon kung na ni Kabsat Cathy Cabal Salvador of Hello, Hawaii. Gusto ko sana i-greet ng belated happy birthday my cousin, the queen of selfie and Facebook ni Edeline Kanimlimtan last November 5, 2016 ko na. My wish ko sa iyo, sana makahanap ka na ng Prince Charming mo. Prince Charming sa buhay mo. Love you, cousin ko na. Kabsat pakiplayman dati gungunam dedicated to my cousin or bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Tama ba yan sa tinabi ko? Kuna naman. Salamat, Kabsat June, and thank you very much and regards. Kuna na ni Kabsat Cathy. Nga ro, di request yung agung ko na. Bye to yan.